Atlika nini wasuki tino ni madanyani wa amu mbini kanatombe o telesia. Umola wina dhina madanyani owa umombi. Misieni mwiani ya mie. Indi kono kuyume anisa wa yundongi. Saa 10 nataka miongo ili na mwanza na lokwenda utele witu madanyani wa umombi aiti. Ati shabiki lokwenda utele witu madanyani wa umombi awetete. Ati masi ndelesie toa noni wako with it gwa musio indi mwaka umomo velu with it stress tupu sema na syana ilinene na nisoma na kaza miaka ila matoa ni tene 15 sema tumia au kila atene ngamomba nene sondo mondomba na gwa ni mukana wiani ya sawa kana breakfast onesa indi aisioka wiyo edhiwa wa emundo tofauti pio na akasia ndanyusa indi oka athatite na kaindo kanini wiani utetana kumangana ona syana sibo yasende sini chao kimubindo wa nundu asioka witha batena muwo na yasia mukulia na mabinda manu kila seki na mabinda langi anena akasia akiamukatiwa omubetesie yasege nukini kitumile tuikala batena muwo na syana ikila siasia mwiwa iya vikola ikoma na kasaba imo ndalesi ondola ndonya kwika kini strange by the way nundu mundu asya au mali enesa emwe enesa anyachi onesa ombanwe nani ngwasi akuna basi dani yarusi akuna langi na au malukone sana aivi wiani na yule asya au mala emusio o asioka asenzetie no kevya ona mwango au kunanga malaeli ni vita mangozi kunanga keli ukaleo bingwa ni vina na yasino mukola syani chama binda mwanga kilia mabinda langi ambio sungia kaza ti wambitesie na yu akulete ni tau kitu ngagwida kina vina nake sende kuelewa na kaza hivi kita banduke dona asyo kanyumba syana sigira kuma loka ikasemba kana iya vyo koma elano tuko soko kuba ina mogo kai imagine mekala niti wandu ba miaka 15 na mena syana isoma sya kumaloka au maloka wapi watanite akayene sake kata lakini vinawi vayu ba kulotinda alautinda na manondo asyokanyo withya wa atena mogo na yasake ndoka ni athata ukethya ni wa kumangana na hii ni mbaya by the way one bindani ila sena sivo na yeye sendi sini chao kila kimubindo wa ela be mundu wa ithi Londoni usino akanderesya nondo na mukolia asya tiwa umbitisi lakini mithato inene tumatotela tuna mbogo nginya na syana ibikita bandoka la sie wa akunanga yumwango sele da kuma loka iya vika na iya likakola ikoma mada muwa kulete fina witha wimau na kasenderesi ondola na ilete kwika kiundi akiwa by the way numba randa mokosete mundu we umala nacho kala titara makai ko kai bata mbotumoni umaluka no azioka oga titara saizi ko ita umali enesa wa yanesa wamba no nesa kani ngwasi akola ngine sa yarusi akola ngingwa sa akona basi no yumaluko ne sa kila kitu no tuma uchoka inge wimbete ni chao ezo na syana ibigita bandu sya mwigo uo kito bikazo ikomaluka iya di akulete ndona kwika ata ena vina mo mada moya seno mukula ngangita mabinda mwakasya akakilia mabinda langi ya tumwakasya timada mosu omokosete lakini kita uvata kita usioka aimbete ade mwesene ki kwete kumaite avina va nyumba va musinondo onasiana nisigwa itembe yanela woka ailu nakaindoka nini taka kwiki leo mono mwingi uwale tokimwa na leo suka na kaumanga na osiana yoba weda na mau ni weda ana depression weda beundo labda okosea wiani na midato chako kana yona ndoni wailu kweli ko kana midato amubembosu tumutelesie wai vila ndono amubembosu kana kugata mana ana mono gata mana kweli nambani ya 017 ndi akiwa by the way na niyo yeta bachu gitina nikana wede ni twaita twana uswani akwa bamwe ondola tona motelesia mitambo ni Athiani FM 0703663183 na 0751992994 ele yako siawa nikatinda kakaiya ikaki na ele yako siawa kila malanya midato yanzani ili totuma wote kila chambe ma feelings kweli